Ania Bogumo. Jesus Christ, only Jesus. Yeah, yeah. Jesus Christ, only Jesus. I don't pay a couple of hours. My million some Jay yet as a cat as a phone touch my double dream. Modia dear more for sunny. Then Rebecca, I said, Uncle. And I don't pay a couple of non do bar, global sports, and so you'd be so. But I'm more friend in the half friend doors when I do the not to one. I pay at that was sister Wakain. Okay, yes, Okoman FM, Okoman Kasa, and I pay your bogu. Medin the Kofi Ansong Baffuor, Zaki Sien, DJ Donzi, DJ Zigibi, and right and a poem Bomachidom. Pakwese kwasi Korondo and Pakwese eje machite de Belinda upon ejinamu na list of kwam heda akosa fo mafo tinibu kwam ya no pay de why say rumble mu TV so mo komachi wa so wa kan de dem najuma ba kuno enya ba so ana pay yedu Kevin Akropong-Akuapem said by Kaya ho na yabo modia di jumedi na bro. Wonso wuti me no pay o insure. But modia mo free na Kwame ma mo achi na ye monitor. Yeah. Ye pom today. Oh yeah. And by the masa uripa. But planet ana. Me ba na me di untente say eja beba na eja ma say me nti me be na say dey eja be do nti nti we have no so aba na say na and by foundation any obat ejire na me. The next say we need to put people on the radio again. It was so fantastic, so awesome. And does it boy juma papa that guy does he fantastic guy. Okoman carefully selected guys who are willing to deliver. And we missing China and Rose Mensiha. I say Mokabi. Nam is on number crash. I'm sorry. Me fear be no si anopa. Ko ye ni me nyina me firi ko na na jo no ndu. Oh. We do be do me no ne fa. Madam for no abusia she ho. Ye contract so by control niam to da bia udun panin fie so a. Se nbo a obe palego a mo anu akọ firi ha no akọ ha. Panin fo ya na asra wo mu eni adentin bai for call e ba nyina ya sedan kwa Kwame se panin na hia eyewe tutie Kwame na fem na so nyina unfo dos one panin so nyina mu adwuma enti egu so about for the country and so as that kese nkoma aboa fom beboa ye Kwame tips stevia no no my tips stevia ye but no obi deliver oye nua enokatram zoro and no takunya kese so na mu se obono mode papa Timazoro second vice chairman edema MPP ewo Akropong constituency and no wo kire obobre you because so adijuma second vice I think say chairman second vice and any one hunya number big akra mo say chairman benya ne bedru first ne bedru second na anwaju chairman no kwa ye mawa e wo say uma eso achifo no so wo ka chairman kotoka ne mame akam na wotwe no man kan kire me ayi na akoye mienu ntina say eja mo jamani na msio metio mantio say ji chairman kotoka na mame kuja efo wunya na deputy women organizer so we pray okay so ne sister you share no no chiriba okay women organizers no me young kama listen any day pa DC ni offer no ne na I store na no ne yire panyin no one one man panyifo ni nyina deputy organizer no deputy organizer ni sister ni wakamu no DC ni offer ne da no o si emfrata de kra mre no nti ono so ne yire na wakamu no no ni wo bata ya se ne yire ya mom nyina ya kwa no pay bridra and I bobo de so bobo 18th okay that's fine do what say delegation to me o kwanya na se nya announcement ne bezia no announcement mi ne go pro no so se me kayo ba ko ye Twumhene eko nifa no ne ye yawada na ye bobo de no yetase be kan nyina aguma no pay na onkom che na ba mu twitwahwe no match pass ye twitwahwe no ebemu ayi Kofi Akasa na ne kasa na chi no ye ma me Sofia Akuffo akasa empathy be na akasa afa independence Kwame
near no, edu baby a Ghana for we must compel the executive to understand. Say, baby, you drew no. Sanima will come. The resources that time the co nipa call ye no me banya de kwame. To me, if you ask me, I think it's waste of resources. We could use that resource to you ever see the before. We perceive choose more carefully. Kwame, other people have done it. Joyce Banda has done it. Tanzania, she's done it. Magafuli did it. Please, why can't we do Nanado? Kwame, what's happening? It's about time you be try your material, you be su yatari. I compare material so che yatari. Yeah, dear, but we can still look at it and say, look, yeah, dear, fear they say SCN, and they are every maba. But Enra is all credit. They say we will be different. Tell me. One more. Ababa kono wasi ho. Think Elizabeth. I am when Elizabeth Akuffo say be na onya 9 grade 9 to every girls. Na yura bona baso man thousands no man books. No man tablet say school work on baby what do no. On fa education mu. And a brand back also SS also tech. No so you rap man sika na o man books no share no bo no some man tablet or share no bo so the laptop ni ma be kan so be we how some schools say o ma just say some schools school yeah unte unte say waka chem say nya asem bia na ye be kan no yeah e bia no some school chemira some school o de no ye ko ba ne say ye ka say ye be ba o na kwesi na me si o si an say ye de ba fie no so okay yenhwe ne mpanyimfo mienu bi nkasa na afi nyame aduma ya wada no ye be finalize wo de no one interview no two one kasa wo hia no ne yeah back one on one that's wonderful yeah kwesi that's wonderful I hope someone just sleep yesterday because get through my that's enti uji ne ho no na nema makomienu mi ensem wo mu a sense na rural bank for anopai yanemu adi dwuma wa ha Akuapem rural bank yeah yanemu adi dwuma wa no public limited liability company yanemu adi dwuma wa ha na se bibini a mo fa ebi yeah mo fa ebi so Okoman for yanemu a so masina enko na what happened yeah sasa smash no boy ko so nyina no me hwe no mo ta akire di kopa akosi wono so Akuapem rural bank ne sponsors na me to din na say Nkrofo eyi ama no nya yima me nim agroni deeper ye you see opening jacket yeah dakum yeah on the board chairman okay in life you scratch my back I scratch your back adabia ye Reginest yeah one the kwame na MC sekwenya bai yeah inti ensako and ensaba me fa na so me na paso me a me sales and marketing for the commerce inti ye behwe na so okay bi na touch ma we will get it sorted and we'll be fine we should be fine of Jackie Amwako aka Kwame Olomi okay yeah I think say we will deal with it don't worry enra ye first that ma mo amotimi tajuma de na chi do ba oh you know enra dia no kwa what I saw say enra mu ye adwuma and I am so elated to have you guys as you are speaking English, so let me speak English. Your managerial skills is what we can attain, you see, because you should do you have Moses like God moving here. So but the work there no problem. I think yes one opportunity yeah no bit me here okay that's fine so what I'm trying to say is we offer the people a set opportunity based on that we will then know how to play them to their roles, their strengths, their capacities and all that. You do all Kwesi did well yesterday. Very fantastic, your good self. And the people who came to also support us. I was here, sitting quiet, monitoring from the inside. Yes, that's right. But my Lord, and then me profile me say, "You got to know opportunities." I think say Enra Muya and that Tia, very wonderful woman, a woman of many parts. Enra or Sene Bernardine in Petro.
and then a pound for Bijano, a Babihema, near my course, and a Pesseco, and yet don't call Yura Zoro, Enoka Trump, second vice chairman of the idea, Papa, and also Ebe Boom, Ira Adu, Puku, Adu Mensa, right? Adu Mensa Puku, which is Seke, Mokaseka, na mo adunya kwezale Mokaseka, na as a sebi, and here, and Cranfo Boda was Seke, and when a Seke. No, second. Na ka second pa akon for the nti menua adunya akon na pa also ya das papa and someone num papa and no program no I will program for and I must tell you and no program no I will programs me nu and no programs here no I will programs me nu Barima Asia enti Yera Sentu any Yera Afro are going to lead that attack. Barima Asia was a Barima form who and we are going to plan Barima Asia. They have the clout to bring people to talk about Barima. About it, Barima said they say about it. Barima Jaya Kwada to the bio Jaya Yare Koda was between two Konkware or the Nukusuku. Barima Okong Meyemu say the be say na watching Jumedia let that process that we share Rantiano. Edwin boy and I think we are going to help them. Now I dear Hami omobre sans say a nation tunam Akwamu and now Ujina court and now send Tujina Papa Frozo and run my friend Rano. No so they say me I know 2 kwa be draw him my channel for no home. Okukumase Echo Eastern but the very brea Yedisha bet me a boa woman. Opani ba ko be bo mu chidom we finidi opani na o te ha no. Nana you monitor from Canada. Nana Sapama Kuma Ekunu no. Oh, the Mamina and Freba Nani Kunitia and a Mamina Traffic Canada. Anyway, I think say very much Shanady. I am ranty. The Dema warm, no matter no much train. I just almost your home. And then him dear me no much setting near my because very much Shano on bit me a boy. Na sanze afrocho we say mo program bra so when he na say oma sentu for say bra na ka ya obe na ka say oma enti Barima Asia no afi na Barima be fa ho adwene na no be ayi Beijing conference mai kwatena as perform ho adwene free ho enya ho to be si ne ifuru enya ho to mai ko fa ho adwene si ne mema ye ni betima ye ne yie em say baby a ma be pim bia no ahoto ma Yakopon ko bo if pe ona bia asemo ha obeka boy ohome and to sunsia and but I free door ball in terms of Barima Asia no be for ho adwene be for ho adwene in terms say that may be na there's this program near or mentorship program be per se on nim nkrofo a per se sankwada kwada bring girls Ira bona bus or Ukraine kwada or say monitor no na friends obi anko kan bi anko kwam me pew me no be hihye o me e se ma hu se uwie school no a ne ope se otobi a obet check obetimi ato ye do mo obi na tia da ko a na abri nyina no o monitor no na osra no na bibi hia na bia wasa bi na oni din komo na ya fa kora bi de o ma bia the boy ya makwese je mienu ya ma bia sami akumi ensa ma miamadu ko anzo koda numi we want to onkoda na omunyanyi nsam no we want to quickly take hold of them and mentor them. Etoje bia omu hia odokeke so me so mitimi twiw ben asomasi mo akwanya mitimi ko benten ho basa akoda no ni trimutimi eye ne de ekofan kakra ma obi ntimi na ada no so hunu na ono ma agensam kra be ko e be fa so a no be kasa etoje bia na they just need a little support and love and mentorship program no so ya be hwe na o ka agensam no de em say as niema ya agensam papa mranti bia minimo mo a na omubom homoden kakra da no hia ba ko na baby asabe twokuto no da no na ade no na e hadwen ba ko so a minim no na onto ne na so afi mi hu na oto na so adan a se okotwemu kakra na okofurka na mesisi mi e won to fam na sisi ano asena no akabo enura ba ko so e ba yura ba abrante ba ko no so enya scholarship to Pop Jones ono so yura eso bona ba so kama enura. In fact, you are there for the first time, no. We say, "Ye bibia, ye na sura or cremono, bibia no bibia do chroma na say bibia, brew the only idea for the first time they san call, I say ho ye Amanfo no na etwaye papa na bibia no say bibia se ntokwa bemu a ha adwen bibia ntoka ebemu a ha adwen ra ball no say ade
latter part no ball back ko share mbo mu a na Amanfo for so monte ase present cap na ball no mbo ase ho no eno na de na say agro ni nyina ba say ya de kama sana ball ese ni nyina ya na hadwen na hadwen ti e besre nra de Akuffo no mu ya de na sa de no kwa na be mu na na ndo so me kosia me ko mu kabu emphasize da ma kabu for papa star 787 hash no kabu for na safro for kabu ene enkro na ho no nyina no ye mo ma ba so papa ja star 787 hash no me to dwa ho no mo a wo mo agya to mu papa ntino kabu for ena no pay masida ene mu nchia na me de ma mo Okoman so me ka chem se ya mo gi star 787 hash no etu mu no me ba me ma nchia no akwa ma mo nti kabu ba sorry me be me fa sorry ndi ntudwa ne mo asori mpanyifo no nyina a mo ma kwan na ye ka star 787 hash ho asem ewo eye mo compound ho no nyame nhira mo na o ma esimi afi driver 4 ne ade a mo nyina se ne agro no koya mo de mo gi mo nyina no da mo nyina se mo Akuffo be koso a yenyina kan bo mu na ekoyi eja ko pie mu Kabu no star 787 hash no ma me kwanya me de top we de chokra o ma kwanya chire mu chenzi obi a onti ase na waba na ma chire mu no bi sanse na infa na yebenya na ma chire mu se munye ne se obi kura so ho no mo so pese obeye agent ni ade na number no ma hwiri ade ama no nti Kabu fa number no to gwa obi a oye mobile momo agent na anawe lotto agent na pese oye agent for star 77 hash omo hye da bi on beba be hia san Akropong okay enti omo dia na eboa wo ma no na omo ba isi amanya 3 me akata me offer kwaku lotto prede wonna di nkomo no ana papa ko to graphic for station ha offer Roxen ono no ye store le saso akiri ho no no careful no ho no Mario akiri ho no no for Roxen ne ba 2 ana me ne Mario nso di nkomo ahwe se uso no odom no dada say on ba account and guy bi we wini ayi bi obeji bi a papa no grab full house no abranti bi so ba boy bi bacho no kokko ase exactly bacho you enti papa bi so ton graphic newspapers wo anim ho no station I think say me no so din come so yen kada wo mo yen pe nkrum no enti Kabu for dem me say o mo mpe obi obedo o ma no say bonipa ba ko pe na menim no bebre wo ho no mo ntomo ono be di o manim na pe bi aka ho na fi safrofo na ba ye ene mampon kwanta fo no ne kwamosofo no nyina no ya pebre na ya hie o na fi ya peja di fi wo no eko ni renti no enra so menya kwanya kakra ene nkrofo so di ho nkomo kakra wo Amanfo na ebre no say ho no so na akoye serve obi program o ye but I think you know national mo ya de boy say o ma kwanya na ye de ho enchecheri nyina no ede to eyi dwa enti no star 787 hash wa person agent no me akata personal number no 0544 000 12 0544 000 12 ti ofra also person we star 787 hash no agent na say de nyina tumi akonkan na epeja de wa me na wase na o here time na abono nwotwe permanent dunsia ye ko hamane so ne din komotel ene ye bone tel na ye ne bebo ye resentumu program no morning show no ni ade na ye dia shafo nkura to da afro bi so me ana bi twetwe mo nya de ye dine oba na eche kakra na so be di agori kakra na aye kama anapa ye ra amokote ye governance local governance aspect anapa ye saka no de yakonta no da bi o kasa konta mo frema no pa wi anwumra meba sanse me konta ne mensenom mintimi na machi enchirem enokre anapa ye saka no na no adaga na edin frisia aduesia asia 66 years na ye mind kukuni akaka so eno ane ho no a ekopie ho bankwe ho ne ekopie ya nei ye de aye no kwehye so na do ba ye na mammo brace o si enei Ghana edi independence no won cry santene odebechi na no adem se kopie kumase na akoho emsa komia bi a edi e kire ebehunu na no de ho no de kopie ye no bibisa se mampani wo tumi se otimi de independence no efri ha ekomia ye sa na otumi so bidaka se enei ma hold one ye ni no se ni de bia soldier for be mache immigration for ni school for koda yi twahwe
any sika di shem painting no ne nyema yewia ya makoda holiday ni ade na no a covid baya na oti baabi na oni kasa fellow Ghanaians yeti no ntimi nyesa speech ni mayen ni entie na onfra no di sem ntugwa na oma DC fo ne ade omiamia no so empe radio bi wo ho popular the say Akuapem hai Okoman radio no wabeta so aka no mbeka no manfo ate eni ade na ekoye sei enti maame Sofia Akuffo kane ban Chief Justice aban mra nim ni pani temofo pani maame nyina omde omsem tugwa ese be ya onu twam omu kan akoka Tanzania yewura magafuli eye ya wodi sika ne bi fufuro Joyce Banda enso be ye bi am Malawi ono so be ye bi edi entina ye wa ho kirem ahohia na pension fo sika kura ye dwidwi ho se ye de ko ha ye de ko so ye hawa no na ye pa China for chew na ayese bedwamu ahanta firi reho ye kekekeke na no ada kwese dan eba so ye ni krotwa wisi ehunu ye ewo ho ye bisa papa se ono de tima bobil ewo amamuo emu na daroma ni enkrofo kan Ghana fo kan na no ada perifo bebre Kofi Akpalum nyina do manotum die pa na osuse ebia ye ya wo se ekoso adi sadie na yentime twensen na ye fa akwanya bi bia na ne trimu onso wo adwin bi no che obani amokote ote kan no pe ye moache emejimuso agonta boko de boko na nampadu owu ye ukana kwa mi ampadu obu baby kire mi ana nkrofo ntia so se ase obi awunim na mpa minim obi ana nampadu se woto okisie na utua ye de akrantie friu okisie bo je de akrantie bo de bia ukwa na mami wato okisie no utua ne kana ukọ da krum sa monko te duru ha wo se papa wa mantem kisie na sa waka akrantie fokisie sika na mami na ja akrantie ne ko eche no abeso so sanse de bia utokisie na utua ento so utokisie na utua ye de akrantie friu yo anope sene wahwe wo fa ase ne enua ba no dama bia no wo sana no hwe na ye bo bodin kese wa eno ne eba ye buchawi Akuapem panimu tia ye mo papa ya baso na enye kama sanse osom yen wahwe wo fa ase fo do masi yie mo enua ba eso kita ne den ene frena no pa wi anwumre da suom ocho hina wakantam oso yare na ogina so anope ye da asese waje so yo na anabai yan community a independence na no Nkrofo Kasa be yanka na do nkitamu kakra na no covid ya kuntabu ebe ye ni anye ho echese sikasam no nyina yie yenim didi ep ba ye ho nsem eno hwam agina ye kotodwe anim pa China for chew na no crisis diplomatic yi mission ho henko kabi mayen eno ansi ho a na no graduate for katu ebi ba ya se ebi ba na ho notice e ba ye pa chew esi den na ye san kese sika se ye kogina simpie so na ya koche Ghana for se abra papa agina ba bi kasa yanka bi national television betimi afa na ba ye mfie mu ahodo so ye fellow Ghanaians covid brand adi kane ma Sofia Akuffo da no betumu obi kra wasemate enso mintie opani sansemi a ekoso nyina na ekodi abribi kire se Ghana are we focused? Of course we are focused. The woman said you think asem no nye de nanso do office kasem no so no on mekan say yentimi ni profie dey enti mi hu be dia problems no wo isi kasem no nye but it doesn't mean say mami li afashion afashion eba school for so no when si ya o mu bi akoni abawo yi o mu so nya o mu si e Ghana for so that enti yeni ni dia ya kodi yeni mi ne so say baby o mine to that extent you know mama ngiye can celebrate mu ya wira mama kaka na Mr. Kote ye misa say bebia ye gire na fashion no na ye ni sika na no ada ayi covid ba yi se 6 match duya entinka covid ebema kwam ye tese krom akodi ahurusi tete aguni ade sukufo nkoda etigu ebi etwa ebi toru mumu ni ade enti se covid ena ba na nka sebe 6 match do a nke be tie sim se ye wosika nti be kwakodi Person dey ni say COVID na
aye ba we COVID ni ho COVID ni ho na esikasem enso nya atise kontebe ni epachew ya na maman so Amanfo chew na no debt structure ni ade ye na still etimi sika kodi afasha bra na do betimi ni akasafa akwanuasa bebre so ani enukre but che ade no so ayede ko ho no o hwa amanyosem wom wahwe ya omitimi score political point bi ewo ho enti ye de ko ho a na afi obeka se ye sikase nti ye nyai o da bi o eni de omo ko score political point wo ho we any political decision awo kan you exactly expense of our at the expense of economic relief no one LED bibia organa ha politics in LED bibia instead of reasoning enti ede ne woka and ono so no yo mampanyin enti di obeka bia no e wo se ye de ne ko abani asema ye kan wadaroma Ghana for any brisempo asanse empani bebre kasa timfo bebre kasa ye kro koma ye kasa be yanka ye nkyere sampa ye ni abre na babiegia ne nye enti bre dane anoda no ho bi na no opani ano ye Tanzania mampani opani Magafuli se obekai na wa kone krechi de na papai eye se there be independence onu mu die bro ni na bedi bo so ene wanya wafa hodie nesi den na adabia gise wo san koye sade a friends bro ni ye ya woti enti onu de be ya sada no wono mu enhold wona sa mu kitam ma sasika na nkodi bedie no na enema akade ahodo ni mfiri omu hia hospitals no wotim de toy ma ne komu obani wo no sei ena hu ye de wo kaze omu me ka sasika asem no ye ntimi ni nti ye nkoso ayi ni ade Tanzania mpuntu a baby Ghana o man edunu baby Tanzania edunu untimi fan compare and there are two different countries here were problems but and you sure say a celebration betimi asolve your problems na e betimi asolve bi there and celebrations no according to president in a year or tesino it's okay for them so we celebrate and the in American or the best score political point there Magafu asemu mamu the end there no abine sinistre so we na koye bibia you can hold him so that here kasa na abeka but untimi kasa kokota koje injunction it will not help. And in America say Obama na so and on na take a decision. And officer it's okay. Yeah, watch my commentary in there. Even my can there, but we can what me put the answer mefa. Obika say Martin so mefa. Mami Joyce Hilda Banda Malawi. Oh, but can I say so independence me our choice signs are also yeah the same thing. And American say based on the president no tesino. President tesino they reckon want you. And the Enadia OTU. And I ain't mean conquer in Jantino. Okay, bet me dia. Then we'll quickly rush to court and injunct him. Any easy, sir. And we governance expecti. So wafutuo ne ebia onyansa hye ne sei yenkoso ni yesa se ye ha no bro aman bi die so Ghana ya ba yanim ene ade anase usu se ebia sa ginansie yesi bi ebetimi aboa yen san se ye hwe document we yanim ha nano ada as at 2017 20 million cedis 4.33 mas 4.4 million NIDD independence our Ghana ha na say ekwanim nyina no emu etumu nchine ekonanim sa sikai
ye dia bibia ebe ye wadwe ne sen ye tie wadwe as governor expert president dia anka minni anka ye ni kra anka ye be any different kra an course bibia say film bi fire bi ni e be kwakoso a ni amacha passing to say na Rollins ye 31st no ni ade no yeah, ya file party suja for krum bibi kakra bi. I mean something to represent something. But president in so no sukra different plans kra ma o mine. Enti ene de ena me chese nke betimi an junction there and then we have the right to do that. Bakasa de onya de obetio. Ente sane amamrane tie no ye yan hwia enye ye je so no anepem. Yes. Na Opani Kasa. Follow under the expenditure of the presidency. Na Council of State mpani a wono mu eye basu ko a omutufo no. Aguntamenko ho. Council of State enti na binim si yengu no. For Council of State no president in Namfo any assembly for reps no so party no ma chichire ade mo kugu ho na o council una o sen ho ko catch president say my money endi na o be find no office Nano ada wo hwe ne okogina mu ma enkrampopuni mantem regulator akra yera yiti mensa enim se wabon ho moden na brabo obe nyina ye NDC entuji so no so oka anaso e ba Akuffo nti okasa omuntie o me obi anti dabi anase enano Nigeria ni bia na ogbo aban achi dendenden na eto mu afede aban man position kakra omontene ka bio okone kron oga we know they hear from you if you dey eat you need to talk you dey eat you need to talk eni atem o say didi ayen kasa aduani tie didi echi kasa aduani ni betramu eni dey normal Mr. Makote enti fanese Ghana for abefa consultant ese sati bia ye hu bibi man wada Roma e de pa na nka betimi aya mama mpani council secretary mema ya ye flame na yaso na Dabi I know they were saying you fanese say which is say if only under the budget of the presidency en hwe nye ye ni bibi e betimi aya ma ahye aban ne sesa de ne de ye ba bia do no for sika nye bibi afi bia enfa nkyere yen ye ntimi nye bibi enfa ho Dabi yentimi nyawe. Oya chere kura ye kwa. Yentimi nyawe. Say a celebrations. Akwa say a birthday edu. So it's up to you to decide whether will be the birthday na uni. So be the birthday ni so opete okofre brass banda enu to jiwara. O budget. Usika o for that. And you just cancel to amano. Ndi any for ntimi. I just say bia office of the president, the man control, which is not possible because we are running an executive presidency, and they're very, very difficult to go that way. Ente empire head do mo catch say China ne ade no. Sa ne me omu no meka say ombebu yen so meka say. I know they almost them. I know you almost them. And I pay many information me say Sri Lanka for China approve omu debt no apia dia kwachira ma omu after omunya airport no to run ndi yenzu yehwe ade ede be ma China for ha omu busu betimi akate omu pushi ede no de ko then we can have the IMF facility no ka say na no ada sad last week na China for mpanifo bi wo krom ha na se na okan no ede ni ya so toto fom na yetie enkomo a course minim say bia wanya enkomo boy course no mu bibi dia betimi ne yache na China for mpanifo bi e wo krom ha se na ye wo kan ne ye airport ya edisika bre yen ye kwetama ma China for ni ye kwa airport nzanyo om no musie eno ye take fu sika enti airport sino hydro say dia na ombetimi agefri ensem ho ne ma omo ede ba ya se na Sri Lanka for the airport we de wache say nyom sika omtimi ko ho dia na omaye krom ometimi akọ ho na nyiri yekom we come cross and to see aga ai
second FSSOP 11 ko Sergeant Force then badge no badge atoabo no FPS no ana Akuffo de no eno say China politika enti say eno no ebe ma musika no na say eno na omo be fa dia enti danso na yebika Eastern region dia ma omo baby akoji sika se sino hydro project e be ya kwan Eastern corridor ho on betimi de to akosi so the sino hydro dey say eno ye sika keto Pudona is about Skakasi pa. So, and the other day, idea on me. Say no, Oma Kayensa Guyachi, Opio, and una open IMF 3 billion be the chicha home, and I miss what they make a man Chamua Okoenko. And say no, send any abri, bet me the Ampo near home tier at a maybe decided my warm. Well, Manino, say channel, Abrafu de Biata, the catcher say, Abrafu de Biano, Omunia for the Christmas. Abrafu for the Christmas. And the Oma 1 or expected 5, Oma 10 or expected 300. And the any Koto Abrafu Castle near Akasam. Near to scanner di waha. Ye no, and then baby I do no. When the apart from your money and none of baby piano. They say oh more year. And it's I don't know why a baby abobosiana or the say in my obe yeah, fine, will be a bobosiana, but obobosiana fire idea with me the fiaka back. How to call ye near my beer. Ghana card no money nyama bia hu hia ene say yehu be bia na te say ehu de ehia na te say eyade emfasi camera yenye sa pepe we ade a say we ade a ubenya sika ubenya na nya ade a ye consume keke and another nyama be na follow under economic consumption. Enti onye sika bia mfiri mu enti be be ti say free such as nkoda iku anu an say de mpako na e de what they acha o mo school awie and so what obi because and so what also discussion awufu no botom wanyi amfiri botom sika da so botom na awufu no omo de dey omo de wi nkoko ana omo de dey omo de jafa de sia ya de a utimi de ye to ohun bibi ti say to o de set it up to nanka fuel no 500 million every month I go to fuel nanka what so e dey ababe 200 and 100 eno a major intervention now this guy go for both man political decision na say Mr. Mokote enti nano ada ote papa ayi Mahama ensemi okaye ono so ho no launching the campaign no akra na na eti se na na wanko wamani ntia wanko eche be pepa ni ari ntia wantimi anko independence apani o se esgrasha na Ghana fo esuni etete no dama bia Ghana fo na kwanya ono executive no die anim ni die o se Ghana fo bo se obetwam na eche no oni other arms of government adding kita ho the judiciary and the legislative and all that adding komo no ahwe opani otie no woni ajepa wo bo se wo ho. Oh yes. So ekwa bia yetika sem so no ebeba form no. Ana go cabinet executive expenditure no beba form no. Ene de ade say e bona baso. Enu bi ne kan. On say we no executive expenditure. Say a anniversary. And he say ya spend this kana. Say betimi da bibi fofo. As gradually, on mining during the revolution, and the child workers will be adim. The child workers will be adim. Now politicians in Kwade, Omude and Ate, and Omujidi. And into ye term, and a day Provident Fund, a day.
young as workers. And the Argentina politicians there, Omoji Edith Scam. Ebinim to say Council of State. Council of State, why Juma about pension? Yes, who in Kakra and the Fabebois, not two president for. Near said Piao, a car, ye Piao crown, and so Sintama now we are Jumanum for our pension. Oh, fair, Sane, idea. If you are, near Sir Kukru, as Gracia, Kakaka, the amount, and or he be edging it with the Seska way on Chassis, Monimuska. Because a plan behind and a dear Bema executive expenditure, Akropong-Akuapem, a good plan. But it's also or the 60 ministers in Sunabeyajuma, and we see a very fantastic. Me quite an anchor meaning or the 50 in a Bayajuma, but was 60 a year. Because ministers from also proud of it. Ebi mu kan Chrome has said, ebe yanka only kind enche ese wa crowd unsin so mansa na waham. Na no dia waji ye no nka be ya on famra na mu se na ne abre na ye medium no munya adwensan se nrada e no giye wa se ekonim no se na be ya Amanfo benya executive mu gidie se na wo kan ebi gi provident fund ebi gi say and no there is neither here nor there. It's neither here nor there, and say also a bar or betraso. One can say, we can't need so. The other man or the Bremo. And you could be answer our question now. It is neither here nor there. I know no crowd, we be no say, no question, Sikano, were you su. Na the woman say, the man I'm use, but I say in the near future, no, and Masubium. And no, now you're uncovering the embryo and the brain. And yes, yes, I said, Mama Cranso Kase, Adeamuye, renting the media to ask those questions, semi family embryo. Here, here, me say, Miminia Quanya Bayman Penny Bua. Mecha S Gracia, my executive, no man, no macan, and Tiamanyo, 4 Maka, Mompesimus Mujano, Montagana for some Bechamana Munchum. Na munya media na mokana monche Ghana for some betwamu na mudi muba muncham because I know the Amanfo them na Amanfo here but also nya kwanya na obetwam asa enti Ghana for the man no twam a fine I wanna the nini will be good enti unye ni se e wo se or they say Oma Ghana be busu se mampanin so many na so timi e kire se ombetwema na omutwam na Ghana for so edisi gina ye atari de obi e kana sem onu aka ne de nti usu nya kwanya oso ba obeka se 6 match nu betwam na oso aka ho de ene ye de fine ho ye de ne se de betimi ama etika sem no aba form no eno pe ene ye hwe expenditure e wo executive ho no eno ne ye hwehwe nti so obi su beka se 6 match min bibi mu say de da go maybe o to ye for free so say amanyofo kasema Ghana for ye paye nyini ana anyini one ye waka je beje di na hia oba na wanya na ene wasama kan abehia o say on the obeka political talk some beje di ana monyini agina o Ghana for ene bi ka say e bia na wo kan oba na wanya e be dey well yebe mana committee no ho sa onum say oni stakeholders bebre ahia TC4 Hairdressers Association Ghana Bars oni nkofo bebre ahia and nkofo no nsem no a omokekan no enu bi no say sa S Gracia no muntwem and wate no so okay me ba metwem enunti oni nkrofo bebre akosa meeting na oni omo professionals association accountants for surveyors oni nkrofo bebre hia enti he is not just talking from babia keke but based on information sa for no e dey amano no and na o take that decision enti ade a oni omo akọ verbal contract say
ye ni nhia no o kai say o ka kire say ubetwa sadio ni ana wa ka kire Ghana fo nyina enti me nye cho say oba obetimi aka say da bi so no do free executive no ho tenu anse wo friend nkofo no say wo pese obesom me no uni es gracia bia enu anu no sa pepepe ne tie edi se ampase obesom na ban na expect es gracia bia asemasa anyway nana ye be sebre ye do be see anano adame kai se na president mama ka se ono de free searches no oben progressive okwanim nya no si adan na obie mu no tremu na ode aye say president Kroma was independence now NP before pajo mo no as there bi yenka bi be bro akwa ne de so ye de ye ba free searches no ye ohawo wo mu nyina ye kwanim nya na ye solve Ghana fo gina so to aba enti se ne ekwe de obi nso meka say me de me ne executive any abia legislative any your friend is saying judicial kasa me twene nyinam dada me twam me de me twene nyinam dada in terms say interesting days ahead ye be yasum na yakoso adi akire na ya hwene besi anopai ye be da ase yo me da wa se kwamda ko aja ayi abatu ne be basa ni obi be ka no na ebia president mama Aka say on the progressive. Yeah. We see that he blocks it to both near one MP before he knows a bit. It by age them. Oze Papa Kasa no oze political strategy. Oze Inra Mahama Kolanche the campaign from Antemu na 6 March no so. I think be now decided that I say on the call. But I think say politicians no sometimes sometimes most of the all the time they play on intelligence. What I say? Say oh. Say you be unyansa no omko mo nim sin. Yeah. You say me ye adwuma. Na you twa me kan fan say 3,000 cedis a month. Don't see. Na afi ma wi adwuma no ma ba fie say ye mfa me nko na me nko tu Amanfo. Me kodu ho no mo ye say ye ma me 15,000 and I say 18,000. Bra me wo anwode ni hu nim de no. Ma go to Amanfo. My akokoro say unyi no na se be adwen no eso te na ba fam. Enti bra me wo anwode na se nkam di to Amanfo no. Ma go ye say adwuma no. Bra ma gogo. Ma ye mre. O tell me kra obi ho ma o frɛ no na u chan papa anopa kra wa cham da do mi wanso na unchi ano da. Unchi na pa no. Ebi na kwato Cameroon president Paul Biya. What one 80 something years. What one they say ja edu say so Kasa was nipa ho nyina amo ha no mama ya na enti ye nipa etu Amanfo no fanse donzi ye koto computer say ya na ye say Council of State for no computer no ideas ede no mbeka onipa no computer ne breso na bi ni ho asembe no beka pa so they say enti no I say all the time no and most of the time they play on our intelligence and I also say ye nya kwan bra bibia no mu hye no ne baba bia no ne afa ne sa hwe adwene aye wura monko te kura enti parties aba atwamuko obi ehu se papa isabe woni wo adwene ai betimi di na ka amamu no ho na ba beboa ye ode ye yifim se onipa no wa MP bia na so ndc so adwene nko ade a ana ye mfa ne ma no mara beboa ye wura Akuffo ba se pa kwasi ndum ode ne bae ana meboa enti so obi wo no wanyi ana se o adwene betumi aboa ya fa nemra hwenipa mi no eta no mkasa wa fide so ebribi on bekasa bia no adwo foforo ba o ti ase ye wura Farouk en ye wura Monkote hwa adwene o mo de ba o mo ti o man yi mu enti ye pa chese ye ntimi nyom so mfa so da ana yes chale enti no do bi o man chechere no na emu o shikakra but all said and done ye wura kasa na me hwe kro Tanzania Donzi ohwe ne man keten mu dibiti ya coffee no ne ade no om de titim adibiti ya so te ase om timi de coffee no kwa amanso akwaji sika last time de bi call ya no I think 2021 it had almost 21 billion on the run no man no what ase ye ti ye koko yi dan ye che koko kura ne ye ni bi but Tanzania foi etumi nya coffee in a quite large no mutumi de run no man no ye di koko ne wo koko kura ye fa ye hwe
yet one and yet your main one I say yet the gold ever go a found and then you know papa no dika so waba ko kura wie anse betu yesi betu opanyin for dia na say betu me for na ko computer wa anye bi da what one Akuffo bi fufro na betu anaka na anti amani chere de you better akabi ya kabi no fa ya amanfa so a you better ya adwene e de ko nti ira amankote aya de na say bribi e be kasa na wo kira adwene no ko anim pa Aye, anapay ye brina a community be say do mean na non crumble. Anapay star 787. Yeah. And same your media ban kwame. E mo de ye pa na just say bomodia e can catch on me two platform so. Na if we are bedding komo or say Cathedral Scandal Lawrence Tete. Reverend Lawrence Tete. Sam Kranchankra, Apostle General. Others offer special prayers for Okujito Blakwa. I mean, a cool journey, ne or much sense, Yamon Payamo, na Sanya Okono. Until we became Muslim Kakra, Kwame, became Muslim Kakra, na ye de moon comoso, a Kakra. Aye, star 787, Kwame. Yako Bane say, and ne omo to moon chine papa. Kwame. Or see, Tinye, ene brain. Omo the special promo bi aba, and then kwanum de buy. Na omo ma nipa miako. Edu. Omo tibe ye ni mo bi 100 Ghana. 100. Wow. Na se no be ni ni. E bi anama ba beje no se nei. Utwa. Chansa no du mi no abo premato. Chansa na 12 pa onka ho. Enti enu set off mo na ni pa 10 no 1000 acha mo 100 enti o se bo modia ni twa ene na sa ticket na wo twa na wo de 100 Ghana no wo wie nsi yewu wo china eye wo koda midweek no wo sa de gu afiri ni mu yo be twa ne no ye be gu afide ni mama wo de 100 Ghana no wo china ya sa de ko midweek ni ma ko gina mama no wo di wo sa ko di 10,000 ni achire no yeah na my friend free say jackpot no that so the boho obi amom I say mpenu do ntwo no obi antimi to bo mom ye esese ho enu ye 700,000 Ghana and wunya be from president betanse say busia no wo say kan wo say busia na yedey that's 7 million kita wo poni kasa na ye di na tie na meka no meka sa mama no nsina wo kasa bi eja me ko ikabu no abrante ba ko say eja na minya 7 billion na word na yisa me ye no part 2 na just a no ye to asheda processing na muntete me ton sa frame now for Sri Lanka near there na o me think say enti ene 7 billion no bo ho na fashion trim say eno so no when ni kra no 1000 midweek there no 1000 ti dia pem ene afche dia hudo buburuja kwame na eno no o kawo o so modern no pay or the test message Okoman Kasa bebre ene say or say to ticket na sa premo to du mi no abo na no onsa kape na utie ugina mu beje 100 Ghana edi ne ebran eno no so de call lunch no se butwa na sa 12 abo o de man na de call lunch wa fred the boy ni ansisi ami abrama ma ho wa fred Nkrofo mu wo hin mu sha me sanse obutoma ye de eno ka ho asem no enye no nko a tese woje na woje 100 no kira yesa de wa hye midweek nim na utie yi 700,000 bobam na enei wa frɛ sɛ mo frɛ Twumhene ma me nana the boy ne ka sɛ the boy but nana wonteme ne the boy una no kasa sa nana me no kasa sɛ sɛ opasem no kasa sɛ 30th anniversary ne ba me say anniversary ko sɛ me no kasa ma order na ntwe be sɛ wo twe the boy we are sure say the boy ne kasa me kasa me ne kasa na nana sɛ krono wo sɛ menye wa yison kwana betumi achichire sɛ kakra be do ho nana no sɛ me aka na nyam de be so wo so Akofo dia paka bra me twe ho na sarbe no money dey talk na te say name ekọ kama enti dey bomodia na ni pani enkasa na no say president mama independence wan ko ho enti wodi enu yie bia ba ni enti abanko behwe na yedi mu komo na asa na ne kasa star 787 hash
midweek no ejina much na enedie o say what the way prepare kwam say so beto a from medican we near 1,000 Ghana o de mani padu enti Akropong eni Akuapem ne twadas mu yeni mase munyina ma bia ne be ware o sa adwa wo koi match no jina mu ne boni ye o na ko je nya ya nam munya nam na mummoni ye mutungum na wo say ye de ade ko Akuapem fo asum o mani abie papa na enema enko kama emfa emayen Pomadia any penny. Kwame no mess for no mess good. Yeah. I just say it is here near Kobe Biasinya fly and bakuna yediako. Oh, a pull up no bakuneja, and the aquacudi, a dance say near the be a bossono, and you it is star 787 hash no numbers no and then 0559 689 948 0559 689 948 and your agent for no with me afraid nafi ube agent can come no actually no 0272 63 64 84 na je say wono fra adi net me atomo de amount and afi say na yura ke bia mama kwanya no agent fo nyina mmesi me so agent fo nyina 0544 0544 000 12 munyina mo frɛ predifo ne kabufo no nyina kabufo na amoni agye ho masum no ye de bekɔ safro ne tinkon ne mampon kwanta ne adenya no nyina te monye wo nyina numbers na yehia na fi yentrim say star 787 hash de me so dae Akropong kasa kyerɛ me sɛ kwa me sikaduro na me de mamu no enu ni o obia fa ne honwura mu bi obia fa ne honwura mu bi na nsuo to sika star 787 hash star 787 hash enu ne sikaduro sabre aba uni 18 years dia yesrew haram 18 years uni 18 years dia haram ma ho kra na mo fi 18 de ko ene ade no which me edo ho room tete 5 Ghana cedi will be disika early bed no dem edema 10,000 na fi anwumre ade no so 10,000 na fi jackpot na asensan ho no ha say yura kebi kai na se mobro do ntwa no ese ho no kofu obi amfa bo mu obi amfa dua emfa nkan enti sika no ese ho akoba na nimu a nti wonsabe utibe lucky na wonsanso aye lucky na se watumi adi 7 billion ba na sa no a na yewura se woni mpanyini na committee na sa de ni atumi akonkan de amawo nti obi atumi twa age se wo a woni 18 for no de muntumi entumi entwa na fe mu hwese mobile money no wa register momo no wa register enkwajo bi phone se meji pa kwasi de ba ko na me de aye de bi ba na se wudi na pa kwasi ni ho na oye ne den aha nti wankasa wo de register na sika wo so na de nyina atumi akonkan e de ama star 787 hash star 787 hash no na sabre echo sika no etwagu obi amfa ne ho enjima akra I lot of ba ko edin de bisawrade na no papa no ajakura mensa kwa mensa wakam kakra na o tinkai na o ton tai wotu tuma nze o nya na obotu so pemo ma me na kwa me tomu na otokari na sarben kari na je kari na no de bako ene oba ene ni ulma okọ one trip no abehome na okwa Assemblies of God love Assemblies of God asoni di no you has what pipe ni so for nko da ekonso ade nso yam atibie asem na meke obi onim atibie oh no atwe pipe ama omni ade ene je na so for peloto no wadi na ode twe pipe ba misi house ni ade mon kan wo ya na o man kan wo hwe no choni kan achi bisarade enti loto ndi ba ko bisarade poni kwa meza daro bisarade eze enra afro ba ko odi jan wase o se na o se ade teso na de bia o se oso da no hu Nyankopon o se Nyankopon na nema bebre wo ne bum o se ade hu Nyankopon anado dankwa dinko nema bebre wo ne bum no o se ade bi se na o Nyankopon na nema bebre na o se anya Amanfo bibia o se mfa mawrade Demana I bought a bebre we don't find rufie rade Mr. Rade just say waje kita no waje kita farmer rade ayasemo ara boy Kofi Ansong oni area to boy for asante yadama sanse mo de mo ekotokra asobo e farmer nyonko ekotokro nkasro sanse mo de mude omayani mo yo omayani de bia mka se nyesika wo eso scan so mama na eso premier ni me di ba question campa mama eso scan so mama me na me am spasika ma sika ngo pankese
ye kra bi wo eye free akwase mo ohene no ne free ba ko so sika mo manwea ya mo ka no nwea no o sika mo manwea san se ye mfa sika incident kingdom da wo sigo nyina nwea cement no enwea na de ye abo no ene blocks nyina na okoye na yesi nton nwea no ma no be de yesi dan overscan nsi enti ye mfa sika to ntata enti e ho na etu nwea ko twede so ya pankese to ya wase o sika mo manwea me ma nton ma we o sika me mo manwea enti sana yetin omo ani omo ya prema for papa in fact the case mama na omo padi back come a cheese cruise ejana pa ya no mase kwa me yetwa homra na ye mehwe ba ko menu bi wa na ye nto aso Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. Okoman Radio. It's this radio man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Yapo mabaso ni eduma pa o eri apoa o mine Ghana ani eduma mine nyina
Radio. Station where the man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Esusika snow baba that the low my causes one esusika snow mama ahefuchi o 246 na pena na okwaso o se ade okwese Akuffo na no pre won so okwaso nabia ogwapehima nabia won so okwaso Adopa minua eye kwakusa for kodumase abusu kese ye de se kronkron Okuapem ene ayi Abuasa Assembly Electoral Area hono kwaku ene empanifo what empanifo ne Amanfo ani ese ne ginabrane na ye munni wati na ye fa nkoi musuo kese etisa kwaku ye nim so kodadwe ho wabɔ ho pai ene apie ese wo se una ugina mu na woye Joshua over time na we se enye mpuntu dwuma ene kwasafo dwuma emabu no obepagya wo mu na watim dia ye na no ada yemfo ankoyi musuo kese kra wo somo man dada na yede wakoyi musuo etisa ene kwaku ubrani odi enim se oyo mama enye sikasem ne ye ka mama akwada oyo mama no ho ne sakoro no ne mpani enante eto kese adrantie ne ya tetena kasankasankasanka wo wonim safro yi no na wonim no yen so kane ho ne nim anadwo sanse yi nim no ene obetimi aye oyo benfo so waben akrobeto ko obeba na okrom ha wonko sanse onimse nananom ejapade yesi edi jawa ne edi asoa nanu ando na bo afansa enante ntetie ne ahobrase ne ohye abrantie no asanka bia ne ho kwakudie nanu prefer brain makers chairman nanu kakwaku asem onam se minua no koduma so na me free ti koduma se asem de ye ka nem ne me kan mia me maame akosua apeso Akuffo your friend Osechi ono di ni birthday no 60 years nanu ye ato fe de man no nanu ada eno kwa sorry koda nyakopa say ye namu nanu ada me hwa frinsia adiasiani me ya badwuma kra kane ma ba pension nti dey pension mu ana mo wei oton sa friend Krofo na akwa efie ho a ofrem na esim tumi ka kokko kodi nkomu bi mantimi aya me so e ba sa friend ba ya ma min kosi wa nan so wa na me so nanu ada okwa sorry e ba e na ofrem adofo ne na pamfo ne tipemfo ne ade na yewura santu eno ka sembi osakosi a ne oduru ye nantwi a nantwi ni aye no wa nkaje de ye de kan san se sister de onya bofra ene yenu aba ene ye maame ye danya kopo asema koso a na ntisa wa yemje ene se ne osi bobra no afata piusi for kwa ye no mekasa no mo fa abra bo no kwa steady na emabu ni ensua oni ye ni usu ene uban safuri maame no no incoming assemblyman no maame no no oboche dom de na me maame amelen so na so ofi assembly members no omo so omo ye t-shirt ni ade wo ho ka be bi a che no se mi bisa se wo betimi aye fanya ho du na betimi aye bra ya fa mako kwachi do ne mo de bobo ha isei betimi madam fo na ye bi je bi madam safuri 1 thank you safuri 1 safuri so na ye ne di komo na ni so di hunu o taste ni so ye di yenim dada yenim no de bia na ye ne be ton na ma wo ye di komo sia ma kwaku ehwe wachi ehwe be ko hwe nifa pim ko wanim sanse ebrenini nano yenu oben danso ye na kasa honorable Barima be yebi ma me ni nyina dia be duro ye da se nano ada ne ye kasam kira ko bi se ti form osimisi ye unsi kogo ji na ni so enti ye na kasa nano hu no
cancel junction hɔ obin near can listen to the people can before listen to the people. These are people cryless. Their people are louding and they are euphoria that's sentimental against you. Now step aside, please. For the young man to recuperate and instigate. Yes. Okay. Instigate and take over. Move ahead. Thank you. I'm saying, obey. Ne okay nyina ne say bema bi bu ameni nyina be Amanfo ne say omno awie fasi na irasa for so meso say be nyonkwa na dwe otu bema bi bu ameni nyina the dead person cannot take his own grave. Bema bi bu ameni nyina uwa just obi na wagobo amana. Thank you. Yes na on say fasi na safari so ya hwe ni no enti akanya ti ase yem so ati ase do has kwaku chame mo neyo to aso na enye kama empe ebe ya na no say branch ampo ka kira ko si form was me si form tenio presiding member asem dey also be kan ma kirem a friend Osco si form na man remra na Osco pele kakra because Osco no kan on ti wa hu o be say o kwa you sure enti we asenem so ni Osco kan okay e do be ma so coordinator school feeding coordinator na ya ma we na on say ti form ti no kan na man re na ye bo suama and then oye preside we ti form ne kan se si form so kan na Akropong kan na Osco on ti wa hu. Okay. So be my joint no can tell you the baby as na da wo nine offer kakra de amano so num sa na the whole constituency any district amount free school feeding coordinator so msa school feeding say free SHS coordinator so we anyway next time din na no okọ ba ko wakomienu the president so see how so e dey no won tia person ko act here wonsi no o me ekọ ebuga kokon de mo ko en so ko en won kan we nkyere e honye dan ka wasen ko bi wako back na fe de yesi ensu e fa wa ne ho han nyina no ayaka obi ahwe Osco ni bio za se e honye de wako back mienu miensa so empena na person ko yi e honye de sino bi ko ne ewe enti eja me safuri no ne abrante ba ko safuri na o de memo ne de be yi a abrante ba ko ne safuri nyina amra no me handing over ama safuri fe me dia futu na de ma no ti abrante no mra na no ada me safuri ha ni bi si form me ne ka se si form me de ma we abo oni wanti ase yakọ hono de me ko gina ne so manager Akropong se me ko radio so aya na me ya adwuma me nchana me ko na se o person che se din commerce hai so if you feed it kwame kwetna ho Eugene sorry kwame kwetna ho ati from da mase Eugene mo morning show di be kwame na take over ni take over fefe ni kwame de ni binti no we haya anti we no ko ha no se o be tell question bia ati say ati for da mase em say say onya selbe man biem safori nearby safori to aso na aye kama na safori ni enclave na ho no no e fra wo say abuasa Okuapem okay free PC hono eko nyina enam sanchada so sa ai Kofi Ansong mo me nkyerɛ wo bi sam ni utikoku ase wa me nkyerɛ wa de I pray for ye ni Akropong ma me nkyerɛ we edu ma me nkyerɛ lord kwan no ka kwan no ne fa se no ne say mu no free PC junction ho Hanover ho nyina aka and I want to say Hanover na Akropong ni kasa me da se ne de enti e fa ne sa be fa ka kwan mba sa e ko fa ase ko so Akropong junction ho em se kwan ni kwa kakra ko si Lata junction na me kan em abo ambo bia o ye kingdom mo nyina ho hye aboasa Akropong ene yura kingdom amra safuri afa man fi ho enti bibia ya ye bibia demarcation na ma kire on lord kwan ne pam to nam sa wonam se ha ne ye him broom and no say broom and the so sa ma steady ni nyina wie da enti ni say kwa kudi ne so pa o hor kwa na me banya jom chemutu eso papa o ya him broom ho him broom ya papito no abo say broom which is Kofi Bampo so ahunu enti ha ne so the same stretch ya ekoya na ya twam say enti da ma bia no di bia miliki mukumu nyina wo na afa okay ene miliki mo de ede mama bo ano esem ala kwaku betimi aye safuri beye moto na safuri beye moto na afa no safuri beye kwaku beye obeye safuri beye safuri beye no ka say wo hwe ayi PC to kronim ho na ba bia odwane na pon na kese ka ne fa no kwaku bra me hunu se cement akasa from ho da fi se me nkoda
intim no kase wo boa ne ho ensuo na e hadwen okay ensuo ti ya sa tokrom ho no e be ye ni nyina ayi maami a oye Suzy tokrom ho no wo ka ho saa de abisi se bo ase tokwan ho no wo ka de abisi a se traffic ne banana mu a unamu yo ni nyina ye Okoman Kasa yesu ye ho ya wo ho de ba kwasi wo ho de bitimi de nkane akora sisi wo no o ya man krofo hunu se ade no ye be boa e be ta na chi ko street light ni ade a waboa na nse ko akobo street light akra wo mu ho wabobo street light tokrom ni ade me se onipa no be ya wo nso be ye ye ka se obin unye bi se barima be ye bi wa me ni nyina o se ne brofo ni de somebody die somebody cannot take your own grave Anapai Akrokre Junior Tiero or say watching live from Akrokre near Kan from Akrokre watching you live from Akrokre from Junior Tiero shatter the whole Ghana. I also the whole Ghana near Neko. Kofi Mantle also watching you live from Dachi and Sebe Amakuma if you're watching live from Gospel Oak Barber Shop inside Amakum Kumasi was a good show by all standards. I mean this is what it is. And Kwame family we come na meko Kumasi nti meko hwe no Amakum ho no mo meko akohwe no nti na se papa ni kwase mo wom ni se Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista IPS womo ana sabre yakate anano emofra ebegu ha no mo se Okomanfo wonke mayo ye pe school no kwasem school na aba no Loma Vista Institute of Professional Studies sebra anapay amonfa naja kosua ade kama school no de no kwasem aba le papa no ana mekanfo de ama no ukodu ho no ma senior high school courses nya no wo mo ye Loma Vista Business Science General Art Home Economics ni nya no mo gibre eye ye Loma Vista wono mo school ni mo eno achi se opese bia okotro exams last year no ba ko bi ka mu intermediate open school papa bi akoye media class wo mo a eno an Loma Vista Institute of Professional Studies Loma Vista IPS ebutu manfin Akuapem no technical courses ni nyina no wo gibre na achi no ye nyina ye oha school ye ba ye se efe ye kon kakra efe double track na ni nuanu mu nyina no okwa akwanya ni mu no omakwan a omukọ na makusua de kama nso betumi akobi no kwasam se ye fa de suafo nti kopiem Loma Vista na fa oba no efa ekobi 0246 875 0246 246 875 and 0243 976 685 Loma Vista was educate, challenge and inspire. Adano ye ha ana yewura Kofi Ansong Baffuor ene ye na otubo jankwasi etwetwe nkomo ye na bo so se Abri Botanical Gardens ohwa atete se kontebe mpanyini emra wo mo ehwe anu ansikra ana KB production wo mo ene Ghana Education Service se ne aye no yewura KB aka ama otubo jankwasi eso ati na no pai ebu ni achia na so mko Independence Day bash ho no fanfare anopai a na yewura ni asema mo kan na na ato Amanfo timje siesie na yi siesie na beba na mo na 7th March 2023 Abri Botanical Gardens no KB production wo mo de dwumade chencherenche bi e de ahye so ho no mo a ene ye na pani kohwe ene yehuri bonsam yehuri na tempenten kwa mofrai na de ha no ye bisa question what is Van der Waals forces no mo ya no what is culture what is vocational skills no mo ya no a na de nyina tumi akonkan ho no mo na ye be ya ni gye nwom tofo ne ade nyina be ba ho no mo na wo mo de afidie eba be sisi mia no pe me ka sei afidie si mia ya mofra no ewuram ti we de e be sere mo mofra wo fi mbo asem ne ade mu nware wo mo no mo nyina enko na fanfe yi etimi ye kama afibia wo no mo afibia wo no mo enti we de eni ye to aso e de akọ na no kwasem wo ni se abofra bia betu 30 Ghana cedi pe enkane no 300,000 eno chi wutu awi a ye ma okok na ene ho aka de odi aboa no so agiwani papa ene na gise esimano na gise ye gi yani ewo botani ho no na de nya tumi akonkan na se mi kan kan no antofo eba no ebi ye King Ayisoba I want to see you my father also eba ana fe King Mabro ile mama yi wono so baby ana fe MCC no akonoba enya inu abema akonoba ana fe nana kwa mempere nei okopiem ewa okugwa akogye ma assembly man na sade nyina timi akonkan de ma fe ochefo eso beba ho no mo a
One of my MC Binadi net me kon kan DJs no DJ Icon and afi DJ Flexi and then adwuma de na ba so ewo Abru Botanical Gardens DJ Flexi Flexi 1 Flexi uba bijincha na ye hu se ampa wo hye honum enti no Okoman so de hu jima bo ade net me kon kan de ma mo afi Okoman Radio Ofie TV Brand Doctors Flexi Media Indomie afi Far East and Coca-Cola wo nyina ka ho bia dwumadi de ba so opese obo dwumadi ya otimi afrem panyini 0209 63632 0209 63632 and afi 0243 563284 KB Production adina betua konkan mo friend nanyi wo mo ani adina konkan emfa emaye Quick Credit and Investment Micro Credit Limited Quick Credit and Investment Micro Credit Limited na je say anopai no omuchia mu ye chama bomudin ye chama bomudin say omo ye dia oma yente wo monkan ti Quick Credit for ye chama Blessed and Greatness Ventures for say ye fanto ye manim ese wama kwa so aba kwa ne ma edisi demu hall so ne ade nyina kama TNJ made in Ghana quality corner moves and chin tires talent cement talent chemicals and afi security doors ne ade bathroom accessories glass doors plumbing materials POP materials afi water tanks ne ade nyina ekọ enka edema ye no mo hono ubetimi abaje paint washable acrylic paint nyina be konkan ede ama wo mo abotachi Akuapem na ade nyina tumi akonkan 0244 50 73 10 0244 50 73 10 Blessed and Greatness Ventures okohono mo a ne ma bia de sisi odan ni fie no benya bi na ade nyina tumi akonkan ede ama wo yewie anopai na yenra kebi atwa so dia edum kopie mu ewo ye at least IR rental services and co-store at least IR rental service and a co-store eno kopie mu hono ma enkokoi omsisi omkotodwe wo monsa kama no achi no ahene ne adigu nsa ne de to nan ne ade nya obenya bi hono mo afei se ebia okokere aye ewa yi ase okokere aye ebia sebe ase ekunu oba obusuani bi anadwani bi mukokere aye se be kwa aye boboyi ye be kwa Okomanfo ye kwa yesu kura ye pana afne ade ende ye kwa ye ne ni o ye bodi ma ho nsamra ne kama Elisa ya sebra na woma yawane bi na fadi dwuma anu achi mo amoye wedding outdoor engagement party no benya de ameye bio tonzi mu na adu omso enkonwa ene ho tables ne ade cutlery set ye di 3 kura ha twa na de ina tumi akonkan de mafi nkusua ene ho nema nyina okọ at least IR rental service and co-store obenya bio Akropong-Akuapem Amanfo na yebutu 0246 831 731 0246 831 731 Akropong-Akuapem Amanfo and at least IR one ebutu anapai ubohura hono ma obenya ne mapapa adinya twa konkan edema ya no besia na fiatumi atwa edwumadie no so yedan ho aba Okoman Radio. Say ye kase Dominion Herbal Powder Emma immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adron dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion Herbal Powder de ninia enya amanfo adanse enti na mekanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion Herbal Powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion Herbal Powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twa nseti yanum wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba aton mo manufo ene nkwada woni fiedum ye de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Mani nchi minua menu aduane wo fia ne de ntise ne amepe no minnim kwan amefa so amefiefo ani beji meduane no minua penyi nyina nim sɛdeɛ na papa pɛwaduane no asene ma me de mpo na afia ba ne se ne nso mi amani ɛsɛ me ye hu bibi ansa na me ho atwam fa weye waduane free na ɛkɔ na pharmacy da brɛ me akyiri kwai ne desi from suku hello I didn't know bedru ha se mo ba ne aduane na asa ma obiara mbɔ me subu Ofie natural spices adom me here bisisia de bia no amaduane wo me fie hada na me de bi nso akogu me supu mu ato Ofie natural spices powder a down bededi
Atufuo mfrɛ 0552 617 139 0546 761 939 0242 299 0691. Asempa bi aba. Upe sika akostati ejuma bi. Uhia bosia atre udwadie mu. Uye government ana private worker uhia sika de ate hot bi so. Uye busumi ejuma uhia scan tempa bi so. Eni na quick credit be ma obosia mo atwa ne kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening deposit BRNim. De hia ne se uye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye adwuma afiwe mu de kodia na wa na upe o excuse BRNim. For quick credit it was 0302 200 390 ana 0596 920-833. Number fufro biara frewa enye quick credit. Shenen so say quick credit and loan ewo internet so. Enti shena obiara andada. Bank of Ghana amomu dwedie ho kwan na kaise nhyehyɛ da ho. Quick credit. Lending made simple. Offla Construction Limited Company for sure. Kaiser Offla Construction Limited Company in Penny for say. And yes, cement in the blossom kun waton. Ubomadia do any trauma share. Gubenya a building equipment. Some person call site a hoodwo. Concrete product. Amanfo almost supply a war. Anya Amanfo bibi biara upebia or building site war. Kaiser almost so they are into real estate development and so it would no person upejan in tempa. Wofra Offla Construction Limited Company. Wobejo so for any job busumasi equipment. A monochrome equipment. Kofoidia Asunjay Junction was Sabeka Offla Construction Limited Company war from I was 055 295 7198 0594 635656 050 280 8992 and 027 90 954. Who social media handles in a Offla Construction Limited Company was Erekomo Kaisa we free delivery baby I will be and phone Yebekwa Jawan Tempara saying Offla dia and there you are not building Kayo Sa Offla Construction Limited Company. Your property our priority. Okoman Radio 97.1. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio. Okoman Radio. Yapo mabaso ni ejuma. Yapo mabaso ni ejuma pa o area kwa Okoman Ghana ani Akuffo na yake Kenya kwa nshira ejuma pa ni no mama mwodin ani ya sorry no pain. Open pressa and yakosi enyumre. Odine kakra krasa ajaso bwani obwani unti ajatu nsamui Amanfo akika ne unsem na so nyame kumwa oti asifo breko Okoman Radio. Bible tell you say emuyo kuwa kunta enya dance promo ultimate say Metimerade oye poso besemia omano brand new onyame kumia obre
Anapana kwame for ribampo. Twumhene bom hene. Nana no pa tie ka. Atiase for ye kwawati. Maros. Atiase for ye ko. Barima asedo ofe oyabusia panyi. I work Akropong here. One presiding member at the Akuapem North Municipal Assembly. Just for your quality, Bema. No size. Good morning to you. And I prefer my solo watching the show live on Akropong-Akuapem Presbytery. Akuapem Presbytery, I should say. I'm some brand so I told. I said, Mama, so planning to say. Never. Praise for crime members. Your mom now woman to this Nina. Maybe you want that. My son, they come a Salem. A cruising, a come. So what did you maybe say a year now? Say a year adoring engagement. Coming. In Swa, a friend Salem dear, a year, Biaya. One of my massacre na one more condom Christo no a tadom quarter and mom here na on my interest so diama o meti krom no there be na say akwa salem yi why come ukwe krom e friend school so go school mu o ye friend school enti enei enso ne kama obi ankotobi na wonom oma na ma Okomanfo nsu wo wesi e kasa na emrima de kama ne ani age a e salem nsu no eno ana ne yage tum press before sa no press there oma ne ya ne won enti ofe we ya kan we 10 bucks eno me de boy ne abusuafo na e Kofi na aye kama enti ofe ma so good morning to you and continue to be our ambassador. Okoman Radio. Nana kuya kusapon. Asante atuma gugu omahe. Osi ataimi ya didebe. Ewe se japade fa kusifi. Nana wasemye. Madam Funi minua prekupe. Efro kwesi aboa the world. Such a great and fantastic guy. Bessie, I'm going to watch him for me today. Madam Fancy was obey ye. Okoman Radio. Bible tell you say, the muya kuwa kuta, inyada sikrumu, intimate yasi, mitima yesu, oya poso bensemia, onwa no brand new, unyami kumya ubreko. Kofi NDC the way free a year yes so another but I say it ironically unjustified for anybody to suggest that as President Mama should bring back ex gratia he took from 1997 to 2009 when he was an MP for Bole Bamboy because he promised to amend Article 71 holders in order to do away with ex gratia. Tell Opema says to also come out with better alternatives so Ghanaians can judge the two options and stop running diarrhea. Migrating to retired CID John Evans for that's a PC for Akuapem North Constituency and Chairman of Swampov and Ahmed Agbenyezi. And I say once you can't Edgar once no the buy you can't the amount. And for Chris baby na aye kama no pay. And I pay yes I and check you need a penny KCB a bit come out at the Edgar Shasem and then I know Independence Day celebration. My pendada Mahama Uncle Ewo Hono. Was saying as I want to say MPP by near or the independence say or mining in Edgeman or the MPP for Afashe Nano that near the party for you come na MPP at Tadesha Womo no Matiesim or say an only account and more is on Korean national patriotic national idea obeko and yes I don't know the corner or north of the Okoye or senior Kasi Basi Basa and a party for MPP Tado Musi from us I didn't say Banasa.
abai I was say on my national program and your party program no and no chance and then the Casamafo Felix Ofosukwache I say and check and nobody come na ebisa say anyibia Jaya papa si no and the fapem saying yatete kakum for this what you na yehunu emu nsem se isitifa Obia sorry and no pain. Open pressa and ya go see anymore. Odine kakra krasa. Aja so bwani unti. Aja to no samwe. Amanfo kika ne unsem. Na so nyame kumwa. Oti asipo breko. Arapo audition sabi inform of Arapo what me come me watching. Opo mo today. But him say bibia ye kama. Yeah, my mentor come over. Say, Emuya go wa kosta. Inya dance promo. And ultimate say, mitime. I mean, what's up about buying pay? Obeti me ato jomi. Yeah. Who ye disappointed musician? I say, kwese je say osisu no say people buying kakra. Oh yeah, me kusuto. Kwese oto gospel. So yeah no. No yes obe bonyum to obe to dwom. Te woman no we no akobo shabo na papa friends kwese bra. Say madi drums ano. Na guitar ne organ ya de pese meti ban ma. Na school ni ado di si. Na okobo nwom ni ye. Enti school no ene ban no obe yi bako. Kwese ne mo put aje contractor. O say kwese ene yi wo de ka ope mapes ana de we na ope na minkoto misi ha na mun say mencho monim ha say pakwesi band na je school no ene say ne onemu a obo masters ni adi nti and so say enyum no say gospel na oto no come out sorry they say they wodru ho no wodru ashama de a me bo shabu osa ene meti ban ama shabo no ska o mo where you watch it so ba o bo shabo ye de me boy nye ne ene de baba unya sisi ano edika kwa nya no school no ko bo shabo no sisi ano ba ko bi kura ba se me bo amane ya ene de ekotama ba na nyama ba manage ya oh say gena yo ha akweka so call the the boy na si me Akropong na o person che say o say o church nsemu na o si me nyeku na o Akropong kasa na no ayi na Twumhene ne jase hene kwese onim na o siam jaga pio kwese wonsom ho na kwese wonsom no madam funi minua na oyemien kom yensan o yese wo call the biba na o chem kwese krachi beba radio so bra ukasa se Akropong watna ya wo ha ne from ashanam sai sebe I'm intelligent mitia na mdo tumitrim na ya repeat biom say a mistake repeated is a decision enti ya card ne chamber akon na mde atumtum ne kwesi na ma kwesi de bintisa haye we was enti menama na mitietie mo me ba se mfi me na me kwe na se mitie ukra ne fie me no nsuya de enti waso be ba nam so mra so kasa mitie opa so Akropong watna ne from ashanam sai I'm intelligent, I'm a clever person. Enti mitia na mde atum kotodwem toda ebia enko totin de but ne etenten no mfie me numponi enu miensa ne nan de na da mabia no metonsa ase ha eyeye aya wonim ade na ensem na aya wo ka ne ade nyame nyame Akropongfo Akuapemfo ibinom they are open Akropong one yeah like obibi obemo hu straight say net here enti obi a ope ade asua no in terms to say what type no say no in terms I mean aduma ye you must be updated because teacher ni bia na boyfriend say onim bia enti akoda bia no teacher ni made pa question bia no obisa teacher ni ma mama homework mo go find out tomorrow owa bitino say was go homework na onu so mo research put on for fun adan ya is there ja me am CF adwuma Akropong getting to 15 years no be some question bi na me hu a na at least good say me the pickers bought for ma any Sophie bought for pa ade be ko ye mamu mu ni de enye sese ya dama bia in the future me the pickers bought for pe me so me kro me Akropong ba dan ye ko ye no Mr Etua ho Mr yi ye Akropong bebre ho mami bia oba no so fi Akropong dan no ye ko program bebre ho pa bebre me kakaya Mr yi papa me so me school Mr yi
Mr. Mwa, Mr. Tria. Yeah, quite for baby. You go moments in our grammar team. That may be a Kodoma Sebus, Cassia Darrow, your baby. Now this is CBC pay. Mr. Chamunina said, only a couple for. Thank you. And take other pay, Quasi, we are doing that to Zwana. I question what the way not to Bakumi. We are no special man of pay. Bakumi, I'm sure now, or say it will be very silly to for you to tell me to pay the ex gratia and Yura. Mampenny, me say with the Yangakuya Buana, Yura, no come. Only if you are the ABC News, I say, it's silly to ask me to refund the ex gratia. And a new one was say, let's count our blessings. President Akuffo tells the people in who. And a graphic anyone. Is the graphic and also my take care more. And they was addressing economic challenges, demands unity. Was in Kabum here. Say there be a Ghana general. Is Kasem and send any Messia. You know, here unity in Kabum. To me, the Akoyanim Ghana card and the inside newspaper. Imani worried over possible disenfranchising of citizens in 2024. Kwame and clients are catching say Ghana card is Suma Ghana for being called Jayano. Enyaguri. Engineer Kobase Ghana card na the only document and that's the only national ID betim dia ya just that mebiano e be ko hadwene enti passport wo ho na adema ho license no ne and if by obi gina chiama say ye kwoto aba no ye kwoto aba ba ko ye say ye ko register no kra na ye say obi nim e bia donzi nim mia obetumi aba be di me ho adanse say ampa mini asamasi enji say Ghana card no krebedu na enye ready a se ne enka na ye ne no ano ibetumi ayene sa aja ne nja meka sansa sa ne ma we no ene na obroni beka efuel ntokwa nketenkete wo se Ghana card chinchina atwan Ghana card menya na obi nso nimia na o se ma menya ye na se o tam dua bi ni ade bi na sebe menka se obi nkotam bi dua na se bi sa na mo sa ne ma ne de sa ne ma nketenkete no eba o da se there's no beach radwin bi se kruba ko bi muwa na se osi on Ghana card no mra meje oba no ameto na wanya sa kwan na kwan tintin a ontimi ntwa na bi adakora na na mienu eniti ye besre omo nsanka omo de ni nyina no omo hwe se omo nsa beka ana afi evi eja eno kwa na ye nsaka kora me de mesre se Ghana card na nya ma ye mfa nyina se de to aba no ye mfa nyina se de to aba because 92 nimu ni ade na ye ni Ghana card no se de ye ho ye nimu ni ade na to aba na bedu sabre fine you are sit down ho no na se you twa dan na ma de Ghana card no ayedwuma die sonko bi na fa bedu ba bi obi abenya bi ni de no nko ato aba no a I think say eno be yi Kwame ene mampani ne ka say was Nana tout ethnic diversity as the greatest achievement of independence ene asama wo kan nyina say the finder was Ghana o hwe modia yabo ene baby yedru no a yemfa nche tum say ade aboan ye ba ko pa Kwame eye they say ekuakuo musuakuo ene tribes ahodo no musuakuo no ne busua no ne wefia wase no aboan pa sanse metie se bi madam me ko ni be maso mu prekupe koduma se force we ye dis me so nyam dis ampa wo hoi wo so fri asankade ana wo fri himfa me fi akwawe eno edu krom na pred ye abitase ene ba ye achimasafo na minim ba bia me fri o se ko no mo yi kwa na fa achirenti ama akan ye dan no okay sorry and don't wo ye kwani zigi eyo dani which is ochini otokuni say ye manfra na aboa yen enene ye kwa na ware kwa nso ama ya boss ye na ko point pass ade no aboa yen pa aboa yen internal ka ho asem no esa aboa yen nti na mirror chronicle no ase won say Yura Mahama e kire ni nti a oboy court we the Independence Day eno ewo no na oka say na no hwe na akoye say MPP fo ne ba ne do magu ba se ni ade na hwe ne ekoso a ohunu say ye sa o mine no threat no na oka ho asema ye se benya na yine na akasa ye ne kasamafo erofu su kwache ne kasamafo ne bi MPP congratulate All Progressive Congress and His Excellency Mohammed Bola Ahmed Tinubu for their electoral victory
and then okay say na no ada o mentor Tinubu say oya de pa say APC omatimi awini elections no nti eno kan wasem ewo the Daily Searchlight kan kranche the paper kan wasem ewo hayi na no ada yanyantie say nipa aduonu mienu 22 people fear dead in a ghastly crash at Kentampo Highway. Now there's Kentampo Coin. So, Nipa Mako Adunu Mienu and the Omo Iromo Kwa Quensium Kentampo Coin. So, I was some Kasiapa. Yeah, Kentampo Hormona Kono. Now, could you Jumaba or Hormona? Who as a few Kumas, Rem Hormono, Cast, Mirika Yomu 2 Hormono. Anna. Baby a barrier crowd honor the Naja do one more yan check you. Never knew to me ebia sika ebia 5 and 10 cedi and so the to kwan ho. One yan check omu enye jamone ade enye sa animal anka no ebe brebre accident na accident bi bezi o sa kwan so bia no dangerous accident bi nipa 22 yi aja enya sam go to obi a breadwinner obi kwaba obi ebi kwa isika e de ne ba ku school e na sa animal yi akokosi za kwantempon so wono nti ye besere mpanyini da bia ye ka sere na na betumi asere wono mo se ni mo no betutu akwan mu na America tente ne ade ebebrase no na omahwe no motumi aye de amai esa se za kwantempon no de enu nie na ba kun ye efa keep ko so wono mo ekofa wasa wono no America de ten besere ba ni nyina mu no omo awade hia akam ne ade ne ye mo ya akọ na ya but abasa kremo dark na ose abasa kwame ayi nana Akuffo ado Ghana mampani hwe statement echia wode atugwa ose our restore economy in 2 years ose mfie no edi nanimi obemo de say economy no obesende gina brand ansana osifom and now they want some etugwa na no ada independence a year say I say o ye to say sisi ade enkoye sisi ade nema nyina sabe agensem na mum senior kunsu no no bo anyina and say nana I would say if you jam you dan anim na obe ma o manage na brand ya aya wonka Akropong-Akuapem so sanya hwe kra no ono so nchi if you are no more than papa na mami hanya musie sa Akropong acheyo ndi onkai se or restore Ghana no mami nya usi moko fans nba na kan bia eze he uko chebia babia JB Dankwa Joseph Boachi Chitwi Dankwa odano akoyasi ye hosi ani fufura na nyen fufura kwesi amane face la na ze man face lifter enti baby amampani papada no maameda na yesi ade kurukuru adi ni na omhyemu no omaka go on there say be kafra say be fata say ye it's something very nice wall ni ade mampani dada ho kana mampani dada ho a security zone mampa former first lady da ho kan what man saying enti bana no president panifo moderators em panifo go sabri aye wall ni ade aye ne kama reception micro obi kra ba etimi chenze man papa yi ye won brisin uda sein oye sein ne so ofri ye ni nyina we oda ho ye moderator so masi Peter Hall anase dan man nyina aye kama kwan ma dey say ne ni aye be de na obi etimi ka so corporate agreement kwa ebe enti I think say na no ne nso ye no sa na wia o sa wia ye ne ye je bi dan kwa ho no ne odi anim ko ye no ono no referen ka mampani se ne papa ne maame so da ha se ba hanye mizolium hanye esie haye baby a Akropong krokese pa intanda roma o mehwe na osiesie na emfatai ene ye ya na marketi ene kama eni boy kotrem ya kama baby a kotoka fi no kotoka no so ya nwrani ya na one box be mi rafi omum nyina ya yom kama ana yediesi honomu a ura honomu a ekire se ho wade no krasem de ewa pa na mu ura kro no mu a ne bema akai o se abenefo mienu a Ghana ya chekere a onunyamfo ba ko ni da Kotoka International Airport so no sa wo mu baby esi omo ne ade no akura ya ne kama yede esi honomu enti no ye besere ha ana yewura ne papa ne maame nyina no wo mu egu nti besere no na roma say or restore Ghana 2 years aka wona nim ya
yɛbɛsrɛ na Akropong-Akuapem nso so ɛka Ghana ho na Daroma wɔde na Daroma yɛsrɛ no sɛ MP ɛne mpanyini amebɔ na mane Okoman so yɛkura no koto dwom kura ne nan mu sɛ ɛka Akropong a ɛka Akuapem nyinaa ɛka Akropong pɛpɛpɛ a ɛka Akuapem nyinaa na ɔnhwɛ sɛ asphalt sɛ ɛyɛ training college ne university bi wɔ ha sɛ ɛyi hospital bi kakraka bi bɛyɛ hyɛ ne papa no nyam kama na de nyinaa atumi atɔ na akwa mu ɛne sa ɛsɛ sɛ agya ne ntame kasa ne sɛ wokɔ aman ahodoɔ so a baabi a wɔn mu nkyi firi meka ama mpanyin baabi a mu nkyi firi no ɔman no wɔ hɔ deɛ na mmom wɔn tumi develop baabi a mu fi no ɛma no bɛyɛ te sɛ the capital of the nations no sɛ bɛsɛ yɛn papa sɛ 2 years aka yi deɛ ɔrestore Ghana yi deɛ na Daroma ɔmo no homɔden a na kakra nso ebitumi aso Amanfo so ne Akropong so no na ɔmo mema no yire mfi yɛn ɛsɛ sɛ ɔno ane yɛn yɛnso yɛn no ane ɔno akra Kwame Kofi NDC said, did I hear Richard Ahiagba saying your mama must apologize? Is the discredited shameless Nanado Shogbomia MPP led government rather that must apologize to Ghanaians for mismanagement of the economy, planting Ghana into this unprecedented precarious economic hardships and the catastrophic failure. Never again to this crop nation records. My greetings retired. I think he also brought this one. Some of the West are his West. They are not West. You must. But it's another age me I can say, or your man Benyakata Yatum. And I did back on say, Lord, can be a da a Akropong, Cocoa as if my basic Mandela market. No, in fact, no question in Yamin, Minyan and yes, say, Quino, a bright baby see Ira, a Victor Newman, and a Koba say, yes, I Quino. Say, be seen now, no Casay. Kwano who any proper facelift bia na no kwase me wum say ensu beto sabre ugina mushafo anim wo ebo wuratim wo edeka esane ede fa ho no makwa akra ahomete enti ye besere mpanyini omada roma sa kwa ne de nipa bebre fa ho no edi ndwuma bebre class fa ho school for fa ho omo eton ade nyina e fa ho no mo che koku ase kwantempon no omada roma momode na omuntwa ni mehwe yenkakra emfama ye kakra me kan fa hono Mami sa kwan na sem na me kan bi na akaka so Akropong Kasa yi o abra papa Victor Numa ekam na emia ekura ye omo adwonso ye kakra bi ho a omo didi to kakra ye adwonso ye na ojom na was sebe omo de omo so adwonso ye no mokosre mobu adwonso ye na gu ohimia bi ma kwan ema ne dan e wo kwan mu mudwiri gu ye besi ne papa Victor Numa wo ye ya be mfie miensa akona economy ensa mu ni mo ye tikita menti jami kwan ene da ho e link road anka mai kura kogwa no mo ba ka betimi afa ho ena Akropong so tete ho kwame abotani ade a wo de ka na mo a baka sebe unam you see I think is about him maybe my kwama ne dan kan mu be kwan nko a e ma ya jo so na ya kagu any ade what happened I just say kra ya nya ma wo anyway enra ene me si ha no na eye nikanti I was say to me boba akumienu bi na ye de Amanfo nso nkra ne de da omo so ase so ma ne onyam ne ombe ma enra no ye we enra morning show no so ne si ebi ni no watcha ba pa ho sima du wotwe metiefo nyina achi mama frishia pa eye enedai 6 of March 2023 mobibia achi mama kwaba eba Okoman Kasa your host eye wa munua madamfo Modeshe Munia Barima Mukunu eye Nana Kwadwo Atram aka Zoro Mamunyina chima obi afihia pa eba Okoman Kasa so anopai ene na sokwa anchi chiobia mobi afihia pa mfi bebre ne yetiase se oman na oman Ghana tiase na yedi nkoso mpuntu ene omanyoy a yenyina ye hwekwan no ne yensa aka se oman mobibia achi mobibia afihia pa mafasa akwanya so achia eye me crew anopa mi no production eye
the honorable member for Ingresi, Latte, Honorable Edunya Kaspa, aka Ebenezer, aka Seke. Bill, eye Nanatia Dakwa, eye Marie Hima, ewo Apredi Akuapem, Mobibi Achi. Ne di kan meda Okoman etifu nyina ase na mada Okoman panyin ase se won ayen aso na wetie yen na meda panyin so ase se won amayen sa akwanya yi ya adom ye nimu a yenim a e friends e broso nti na mo ya adom na ne amesre yen bebu no ane se nyina no Papa bi na kan bro for self-reliance is the best weapon to fight the battle of life. Self-reliance is the best weapon to fight the battle of life. To fight the battle of life. Yeah, ntime mayen fa ye ni ento obiso. Emo ano ba ye besum na emu yen hyase na ibi beka ho a ye gi aka ho. Michia latema nyina medamase. Nabia. Yo, menso didi kan michia etie for me da omu nyina asese omu tie yen. Nama programming ayede. I mean, it's my first time on radio doing this, and I think I'm enjoying it. I love it. Fantastic. I love it. I think I'll be doing it more. Yes, it's nice. I enjoyed it. And Miss Mababi Suya and Yema Kakra, Miss Meeting the Ebu Mebra. But Masemba Akope, and they say, as Ghanaians, we should appreciate what we have. Yes. And love it, preserve it. Yet to me, appreciate the wa. And no, any bit me so they. Ama F1 ako 2 na mebu no nso yema ye ni na ho sika pene ye nto ye boas ebeba no matter how despite odi 34 na menye sure say oye said you 35 not on cassette 30 something grad still ha no wo but emre ne so ye no baby e de na kodru enti no emre no ebeba yes but hard work ejumadin okay. Ebetimi ama wedu baby a obedu. Meda obi bias. That's it. Thanks for having me. That's it. Adolfo anopay sana midi kankan ye no. Eye Okoman Kasa dwumadi na ye de bremu yin. Okoman Radio 97.1. Hello listeners. This is Akwaba Drive Time. Your host Ewie Ora Asante Boafo our friend do na friend Santu metrema mada boy fisa amiri no ngabisa kwapem nonum ene fa mo betie ni mo host a odemode drive sa amiri kwanne Ora Boafo Asante do na friend no Santu nuanum ne adofo a motie Ewie abre ene ye Ghana fa hundi da kese aba Ghana men nyina ene se Ghana oya pensioner ankoko pension mfi asia ni ankoko pension nanso esanse Ghana won awo nyina wo mu bi nti ene awie obi a okame ho a men ne ba be di dwuma ye awie ye comrade Kofi Afro mododo na mo friend Big Afro ana men ne di sa dwuma yi ene wie ye bebo independence no ho nkomo kakra anase Ghana ye mfa ho di no ho nkomo kakra esanse wa chere no ya abache no wanyin a che nti oni nansam bebre wo ha mebisebisa na obebua na ebo be se no numa ye ngama afrefo nso afre na won abisa ye nsem ne ye ngayi won ano ye na wie ye ne modun nkomo yi host mitrema manda boy no ofre me Ora Asante Boafo dodo na afre me Santuga madam asibibri enti Kofi da onwe di kakra kire amansan no won se me no na edidi dwumai me na me hostu na me bisa wonsem na watumi ayima no madam asibibri Kofi na ho tren yehu atias yenso atias etiefu nyirara ofre me comrade Kofi Afro yagomansa ni kechire ne me Mifi osan brom Akropong-Akuapem. Ene Ghana enya fa hudi na yenganya mfisia duosia asia na ene ni da yenganya akwanya se yemre Okoman radio so de ene yang adofrom ene Okoman radio fu atiefu nyina mra
na yɛne wɔmɛkyɛ na yɛwɔ yɛn abrabɔ mu ɛne osuahu a yɛn ahu wɔ Akuapem mu ɛne Ghana man mu nyinaa wowɔ ho adwene bi saa naa nokware sɛ Ghana anya mfirihyia aduosia asia yɛbɛdɛ yɛhu ase so yɛnina adɔ yɛ hɔ daa na ɔman Ghana yɛwura Kwame Mpa wotie nnwom no a wɔrebɔ sesi a as woyɛ host na wɔrebɔ no ɔsɛ dikamfo ɛna onipa ɔbɔɛ no nampem daako ɛyɛ adaako ɛyɛ ɔhene bɔ ɔhene yɛma no afohyia pa so sɛ Sagyete ɔman Ghana bukyɛbo Kwame Nkrumah ɔnɔde English frank afi hɔ ɔnɔde Ghana frank abɛsi hɔ ɔkae gye bi da nkwa mu nyinaa kae Kofi Abrefa busia mo wɔne yɛ dikamfo a wɔbae na owura Kwame Nkrumah nokware sɛm ni yɛhu no kakra na ne hyehyɛ ne nneɛma ɔde to ɔman no mu na ogye fa ho di ma yɛn no megye ne sɛ nokware sɛm ni sɛ wɔbɔ yɛn mmaa nka wɔn abɔ yɛn mmaa bebree ayɛ sɛ kyerɛsɛm no reka kyerɛ nsie yɛyɛ nsuban yɛn ni yɛbɛkɔ soro ahemmaa mu no na osuban no nya wɔrenkɔ hɔ na agudi a Kwame Nkrumah gya ma yɛn properties a wogye fa ho di fi oburoni nsɛm wi a wɔbɔ dɛ everywhere you go no bɛkɔ baabi a no na odwumayɛni wɔ baabi a wɔtramfɛ wɔ bɔngoro a wɔrekɔ mu obɛtumi atramfɛ obi nnɛ abosoma wɔtwe ne aba afei abien na no ntumi nkɔyɛ because ɔkɔ ni baabi te saa bangoro si nyina na wohwɛ a oyɛ mmɛhyɛw sɛsi apa akɔ Konongo Dumase Tukumasi road hwɛ railway kwan na Kwame Nkrumah bere so wɔyɛ Tukumasi kɔhwɛ sɛ na ɛtefa adan esi ho na nipa na wogya wɔ man no ma yɛn no yɛyɛ den eti independence de ababoa yɛn na nso idi baabi a migyi di ne sɛ independence yɛ kaa yɛn mu yi yɛbɛsrɛ ɔman no so obɛtumi ahyehyɛ nneɛma yie sɛ yɛn constitution yɛn biribi yɛ no yɛpɛ nneɛma a ayɛ sɛ wɔne host nti anytime yɛ sɛ yɛ samasa nneɛma a wɔyɛ nye koraa yɛntumi nka each office every office bi a ɔgana biara no wɔfa coat of arm ntare hɔ wɔmfo bi yɛ photo mɛtare hɔ nka ho coat of arm no obiara bɛhu sɛ yɛ Ghana na makɔ no meyɛ adwuma ma Ghana nti fa ho di de abɛyɛ bi ama yɛn wohwɛ saa kan lɔre akwan a Kwame Nkrumah mo yɛ ibɛdu wɔbɛsi nnɛ no yɛrɛ di kanfo a aba bɛsi nnɛ fi democracy military whatever it is bɛsi nnɛ no wopɛ sɛ wohwɛ a kɔhwɛ motorway na wɔn sɛ wɔboa yɛn na wɔn amoa yɛn nti fa ho di ne de nokwa asɛm ne yɛbɛhu yi no na nipa no sɛ adwene wo sɛ yɔ mpaneafo wɔyɛ nipa wɔtetɛw ma Kwame Nkrumah ɛnso ɛdi baabi a ne ɛye sɛ wɔbɛtɛw ama Nkrumah na wo nso wonam wohu zebra cross sɛ wogyina sɛ nipa retwa mu Nkrumah bere so no wontumi ntwa mu a wobɛma nipa no ntwa mu yɛ na wobɛtwa mu nti ɛm sɛ fa ho di no yɛnigye sɛ ma yɛn yɛda ase ɔpɛhene Kofi Afo a wɔfrɛ wɔ Big Afro sɛ ɛfɛ ne wasɔ radio a fa radio no to Okoman radio 97.1 host awia yi anaasɛ ɔsomfo awia yi ne owura Asantebo afa dodo na afrɛ ne Santuga ɛna me ne wo record the drive time yi wɔfrɛ ne sɛ Akwaba drive ɛso na yɛwɔ yi matrema ma the boy awia yi Okoman Radio 97.1. Kwame. What are some about Chrome? No comment. Very interesting. Yeah. And so awesome. Na ni into no cry na say no team no we say yes BBC. And then so e bie lines ne two mu no mu say euphoria nipa na etie we kire ne ade na ebia eni age Amanfo TV eche ne ade no omo ya ade yinra Afrozo he was on point. Come on. I'm say ACP money phone bi jakwa mtela man am person mo frɛ. And I pay 0551 667755 0270191971. Yeah, 5 days about 5 calls. Between 3 and 5 na sorry so. Na tell 0551 667755 and 0270191971. Na sorry so tell. Then I pay Akuapem beko apro ewo divisions no benkum nifa adontin enehi
Jase. I think say in Achidom. I don't know if Achidom say yeah, you have to follow on that or the beji munchimu e dey fi empani ho na sorry to tell enche na sorry so em say obi wa hamane so wada roma no pay within baby afrefi me mama chenso na fish apa shumika kimo kata fi royal junction abane tie mo pom today nyame adum boko na monso mo hosen ye ho adum ye ho ya na pay tie o yo it say ndra mo ye ne de ehye nkura pa eyesa nipa ni bi mu enkran wa ya de pa Yankopon shiram ajati mo unfortunately obetimi asa afrebim me ba cha wa friend no bomodian na low radio no ajati mo ya lose obetimi afrebim aya mo nkran ntientie mo na ebi nso ntimi ka bi wadaro mo din ba bi afrefi chamo within the ACP me kasa fi Blue Station ACP Kofi anopa empom today nyame adwo na mo share Yankopon dum wadaro ma etio ye da masini aduma pa mo ye da agbaga na man yokwapma nyina ye di kan sana meko masem so no em se ndra na nigeri se ndra ye me ba ketwa baako Dylan Kofi Asidabo achi na ye ne birthday ndra na Yankopon adomonya mfihia biesa one Ghana na edi won awoda ebu onya menhira no nkoso enya ne kese na baby awurade pese ode ne du no onfa ne nu eho akomande ni amode be ba Akuapem ade ndra na me wo baby so e na ma wi amaso na ma so me phone na me dey atumi bi na me tie ni ekoso mpanyinfo e betra wo bo wo ho modern papa eni je se mo koma ma ya ade bebre mon koso na bre ni do nyina mon jije eni na moma o me ACP ya message o fache say obetimi afre wada ma din baby afre fi but tie mo na ma sa ba mi kasa me line ka tie ye okay eni enwe intentiem ntimpacho ni Akropong shirampa na ndran so na ndran ya nya me yere na ni birthday intatent ni Akropong shiram na dwumadin so a mudi Okoman ana mudi Akuapem so eso ye ni na eso Ghana so eni because some be kwa ma nipa city se ma wetin betia ho ye ade Akropong ma mo koso ye na edebua Akuapem anya me shiram bye bye Anapa ya dasi already mo so betimi afre 0551667555 0270191971 na ya bonito but in the meantime no kwa me ke ni ya paso so je ni abranti 22 years old guy na no kwa ma me o wosunyane eno ya into ba ayi what did say ashama ayi Michelle Camp eno kwa ma me ho no wakusha ne kwanhye wo yenim kwanse ya de na ekotwana hwe kuno onum koye no ne bag soldier for bag bonachi ne laptop sim ne niam ahodo wo nyina wom eno da ntim no ka say yesi ayi ose boba yem fa ne kwa empotemo for soldier for na kwa sibiri wo papa ayate esra na security for say onum omhunya ha ho na wo ko no mo hwe no twamako we da na yem kwa da na etitation wana papa your friend Sweto ene boys nimemze ayi marijuana adwuma ya soja full free Michelle Camp ya be logo Akropong do moko na Akuffo friend Gameli unuma bibibi you know kwatwem ena Akropong fan gama ni abeche yo soja for what are you doing here ya yiri Gameli eni ka yimu ne na da fomu suo na ka yetu ato 3 days as some senka Gameli nte Okoman fan ka gama ogbo no twem keke na okoje fans e bia kwesi enti Mr. let's just get for move in na yesi ne Akropong no soja for na ni abro matie si ho simi share kam ne ashama de eso ma nante krom nante mo pa ke so mo akona tese Akropong amansa wa mado ayi ama ne sene ju wantwam ni ekita enti emze ni aba empotemo no ye be di akire na so munya botre sebi ya record de na mpanifo nhwem hwe ne ba na o soja for asem nso no tell we na enwom e do before complain enti omunu anso waka musa no na we se omkono nkone mu emre bia me man no be ka se mo station ba ko no me Kofi na me ponim te so mo ko united me from baba maka kudu mun kan se nyina preko ya be ka bia mun kan na be sama ko pacho dem se soja for ya nya ntema mpa no ka se ya boyahwe ya buru mo no ka se nya be do ni abro ma wi enti se sha ma potamo de kwame mun se soja for no se ya me mun se
send a muco training, no, to be after the Odifo ya now smart, ne baba, because uncle 37, ne baby, I trust a can't go and vow, and so football and clerk and go for her. Next to Jenny Bacotia, hey, my friend, are you a vehicle or no, sir? Send her down. Oh, so for one cleric. Now, so Jenny paying back. Oh, you can't do that to your pastor. I say, okay, master, get up, take the bucket, fetch water, pour it on the ground. Yeah, well, I'm telling you there. My greatest honorable Danko Kubochi, MP4 constituency. Yes, such a great man. Kwame, yes, sorry, so I'm question for your call, we are not getting through to it. It's about 8 minutes after 10. And send your bed down so you catch it on Barima baby. I mean, I suffer there, no. So, and yes, so you see near my global sports for client. Now, Omo Albert to Jumanji. So, and I pay. In fact, like I say, my Belinda Pompa, DJ Ziggy, DJ Donzi, and list of Kwame Reda, for my for Tinibu. I pay Kwame Boy, be and the war would tear so meeting Kofi Ansong Baffuor, which my friend became Akropong Boa, a China na era sent to Asante Boa for some tuga, and Enya sent to Ninia sent to Comrade Kofi Afro, and Nanatia Nakwa era Enokatram Zoro, and Dunya Con, and Penfo Boy and Ras, sports for writing in Asada, and the mamma, Bribia bedroom, so you frewa, no, I could grab a near yet, not at me. I come Aboafo Amofia and rap Moya Juma Kwame Perry, that's it, and a Pakwesi, Mom born Regina, the boy. A very big thank you. A couple and crab as a KB production, is ensuring tea, cast Nanti Uncle Baby Omokanamu, a baby Jina Abayanim, and Tim of Running in a Nantim Rabayanim na, and for Monco every garden. And I be a source in a couple of watching a best share over here.